ខូបបាខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយព្រោះមុននេះអ្នកគ្រូបានអញ្ជើញលើកយកឧទាហរណ៍ជាច្រើនចាអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងដំណាក់កាលតាំងពី0ដល់6ឆ្នាំហ្នឹងយើងបានជួយកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងសម្រាប់កូនរបស់យើងគឺពិតជាជួយសម្រួលខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់កូនដោយអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងហាទឹកដៃទាំងសងខាងគឺប្រើកម្លាំងតិចប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងដោយតកតងទៅនឹងការចាប់យកព័ត៌មានជាភាសាចាប់យកព័ត៌មានជារូបភាពនៃសមត្ថភាពខួរក្បាលទាំងសងខាងចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលពីកូនបានអញ្ចឹងណាបងចាហើយបងអាចជ្រាបកាន់ច្បាស់ថាតើយើងអាចត្រូវជួយបន្ថែមគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយណាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូនាងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតបងកំពុងតែមានសំណួរនៅក្នុងចិត្តថែមដែរហើយព្រោះការអប់រំខួរក្បាលខាងស្ដាំបើនិយាយពីការធ្វើការងាររបស់សមត្ថភាពខួរក្បាលខាងស្ដាំតាំងពីដំណាក់កាលនៅក្នុងផ្ទៃហើយអ្នកគ្រូបានបន្តមកដល់ដំណាក់កាល6ឆ្នាំទៀតហើយតែចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយបន្ថែមលម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើនៅដំណាក់កាលហ្នឹងតើឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញកុមារគាត់គួរតែអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រឬក៏កលឹះបែបណាខ្លះជាការជួយកូនចាដើម្បីឲ្យកូនយើងគាត់អាចភាសាសាមញ្ញថាអាចប្រើប្រាស់បានដៃទាំងពីរក្នុងការហែលទឹកចាគឺប្រើប្រាស់បាននៅសមត្ថភាពគូក្បាលទាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំឲ្យមានតុល្យភាពនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនលីនចាអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាបងបានជ្រាបបន្ថែមទៀតជាច្រើនតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គូក្បាលចាអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយតើយើងអាចធ្វើអីបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងបានដឹងពីពេលវេលានៃការធ្វើការរបស់គូក្បាលខាងស្ដាំដោយយើងនិយាយគ្នាខាងដើមមិញអញ្ចឹងចាហើយរបៀបនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់គូក្បាលខាងស្ដាំគ្រប់ពីរហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់ហើយនៅពេលដែលបងយកកូនមករៀនសូត្រដោយកន្លែងដែលមានវិធីសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវគឺកាន់តែជួយគាត់ទៀតអញ្ចឹងណាបងចាហើយខ្ញុំជឿថាបងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនមែនជាគ្រូហើយយើងក៏អត់ដឹងសពដែរនៅស៊ីជីដាយើងអាចជួយបងបានឧទាហរណ៍ថាកូនបងអាយុ2ឆ្នាំឬក៏1ខែសំទោស6ខែអីយើងអត់ដឹងថាតើបរិញ្ញាគាត់យ៉ាងម៉េចទេព្រោះដូចបងបានជ្រាបចឹងគូក្បាលខាងស្ដាំគឺយកព័ត៌មានតាមរយៈការសម័យប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាគ្រូពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើឲ្យកូនក្មេង6ខែសម័យមិនទៅបើអង្គុយក៏មិនតាន់ចេះជាប់ហើយមិនដឹងពីថាតើយើងអាចបង្រៀនគាត់មិនដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បានឬក៏ទាំងយើងមានឱកាសទាញយកសក្តានុពលរបស់គាត់បានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកស៊ីជីដាដើម្បីបងមករៀនជាមួយកូនដើម្បីអាចទទួលបានវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រូដ៏ល្អរបស់កូនយើងបានដែលទាញយកសក្តានុពលនឹងហើយស៊ីជីដាហេតុអីបានស៊ីជីដាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងដែលជាឪពុកម្ដាយចំណាយពេលតែ1ម៉ោងឯដើម្បីមួយកូនចាដោយសារតែយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើរបៀបនៅក្នុងការទាញយកសក្តានុពលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានសកម្មភាពយើងហៅថាឲ្យបងមាន skin stimulation ឲ្យបងបានមាន connection ជាមួយកូននៅក្នុង activity ហើយបងមានឱកាសបានដឹងថាតើកូនយើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបងចាហើយសម្រាប់ស៊ីជីដាជាសារដល់ប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចិញ្ចឹមហើយនឹងអប់រំកូនដោយបងបានឃើញ slogan របស់ស៊ីជីដាអញ្ចឹង love ហ្នឹងនៅមុនគេហ្មងចាមានន័យក្តីស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តការសរសើរហើយនឹងការទទួលយកនៅអ្វីដែលកូនយើងមានហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់ហើយនឹងជារបៀបដែលត្រឹមត្រូវឬក៏ជារបៀបដែលយើងហៅថាជាបែបបទវិជ្ជមានជាទស្សនវិស័យនៅក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនដែលស៊ីជីដាចង់ឲ្យបងហ្នឹងមានទុកនៅក្នុងចិត្តផងដែរហើយក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់បងដូចបងបានជ្រាបចឹងខួរក្បាលខាងស្ដាំនៅក្នុងសំណួរទី1បងខ្ញុំបានជំរាបបងថាខួរក្បាលខាងស្ដាំគឺគេរាប់ថាជាពិភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងជាពិភពនៃការសម័យចាអញ្ចឹងឲ្យតែបងបានធ្វើសកម្មភាពដែលជាសកម្មភាពចាជាសកម្មភាពដែល response ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការសម័យមានន័យថាបងកំពុងតែជួយកូនយើងឲ្យគាត់ឆ្លាតប៉ាកែហើយនឹងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅចាធ្វើមិនទៅឬក៏មានសកម្មភាពអីមានន័យថា into action ណាaction អីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីភ្ញូចប្រព័ន្ធហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងសម្រាប់
cái đây sẽ lãnh nâng sầm rạp suy chỉ đá dương lực thực chất ao bong bong từng ở khné nâng là xa prao bị vitamin power of positive word bong bong cái ní bà xin chỉ bong bong ban ở an sập hư cũng mà ai plak đô tam để dạ khu các ba khẳng năm nhưng một trăm ở tầm po che lẽ bàn tay mà đông tầm po sam sập chiềng cái ban ở sập hư ní cứ lục suy chỉ đá mà cứ tội đại quạt chỉ nhạn nipon nó quạt ban phải chỗ cho ba món tha hạt ấy ban chia cái đây là lạnh nó cứ bật chia sầm khánh hơi quạt bật chỗ tàng ở này chặt sát hơi đừng quạt bật chỗ tăng pi ở structure ra chả nào sầm pon được không khu cả ba chắc anh ở nhà đợi nhung bài bộ cái chợ chun bong tích để sang nhung ban an môn bong mà chồng hiền tích vậy nơi không tầm po ti sam chiêng nó cái bạn vậy pi khu cả ba tầng song khang choe khang đắm hơi nơi bờ ló ở khu ba khang choe khang đắm nó bên này tốt mùi bong tụi môi cái ao chmô tha interbrain nó vậy đúng đôi men đã đại chui ao khẳng chuyên khẳng đâm nó quạt tầm nhẹ tầm nón khía quạt ở synchronize khía đôi dân vậy đa khẳng đa mà nhớ bóng quạt synchronize khía quạt squat khía quạt jol chặt khía nó đôi men đã chẳng là lấy trong ưu thì ho chân cho nghe jol bằng đấy chà mình thấy nó không phải tụi đại cái ao chmô tha interbrain nó miên pi nhẹ tiền chà miền pi nẹt tiết hai pi nẹt tiết nóng cứ muối mua thalamus chà đóng túi muối chà hai muối tiết cái hai thà hypothalamus chẳng thalamus nó đôi nẹt diêm khu ba kháng đam chẳng đôi bong đằng ấy ở khu ba kháng đam cứ chưa khu ba đại cọp đôi sạc đan pol đôi lại đại lẹ trop sầm bạc muối đảo chơi chà to tại dương đăng pi về lý đăng pi rục biếp nâng vị thi sát tại chạ sao bác bạn ai bác bán vô tên là ấy trốn trong khu ba lần bàn chẳng vậy sầm mãi nhé đôi xa thế trong mặt kia đã ai cầm bán nước đôi xa với miên lúc lẹ chở nằm bay bác cho từ chẳng á chàng chẳng thalamus nó bỏng thalamus nó priệp đôi chia nè diêm mà nè đỏ muom nơi một khu ba kháng đam nắng hai rơ phổi đôi xa tại thalamus nó cứ miên tu này ti mà dáng cái hai thác control emotion control là ròm chẳng nó pe đai ở ròm à với chữ miến nó cứ ô tô bật chặt sao ở oi bỏ miến nó cho tới khôn nâng mòn chà hay hypothalamus nó cứ nơi khẳng khôn nó trăm từ tua mình chia chà trăm từ tua mình chia thà tập bật đấy cứ tại khang nó oi thì nhá lược lạ lia đây hỏi cứ khang nó cứ ô tô hypothalamus nó cứ đại trăm từ tua mình chia pi thalamus nó cứ quạt ở cây ao mua quạt tha chia ở bón ô tô bón từ sai từ sát đôi sai của bọn automatic nerve system chẳng á chả bón sai của bọn chân bà xin chia còn là thalamus phép tha bỏ miếng ở phía miếng mau ấy block mòn chà nó lược đây thì mình tích cứ ở bón sai của bọn để cái ao mua tha hypothalamus nó cứ ô tô bật mòn sai của bọn bật sai bọn chân khu ba kháng đam nâng chân đai bỏng rơ này chả dừng ri con khu ba đam tí cho chân mình kê đã tha EQ nâng miền này tha to tại dương pra sẽ cam mà hiệp đánh nhằm mà rộng tí chứ chả nhằm mà rộng tích bàn á ba khu ba kháng đam nâng bàn thalamus nâng á bàn trong cắt lại nhẹ diêm nâng bàn quát nâng rên mong bà po miền lỗ bàn prom bác cho ban đối cho ban từ vô cầm nộp đâu mà ha sao chẳng khu ba càng làm nên chẳng chả chẳng ưu tiên ho sầm mạnh chẳng phải chỉ bong vô chả chẳng đôi khi đây nơi roa đã dương trong ở côn dương trăm ấy mùi đà lỗ chả đặt input miền này đặt thiệt cho từ trong khu ba càng đam bán lưu ta đã bong đăng tịnh nịch hai tịnh nịch đà buổi dương ở miền sông đa bong về rúm chợ miền sông đa tha bong thử thật thơ e thử bi co kho cô ni tới bàn ai đi bán ở tiền còn tay ở vậy đại bong ai bạc cọt chặt bán cứ roa sạc cam mập hiệp với chừng miền roa sạc cam mập hiệp đại po pin từ đây sẽ lánh nâng ca vô chất tớp ao côn bao giờ nó còn ai đội dương ban chui ăn lọc potential bạc cọt bán đọc sao ở quạt pra sạc ra nó bàn chẳng á chà chẳng sẽ cam phiệp ở đây sẽ lánh năng miên ấy kê bong đôi chỉ ca ao ca giấy bịa lọ bịa vitamin bịa lược thực chất con thì họ thà con dưỡng quạt thơ lồng hạn nó ngọt bàn này chà bác sẵn chỉ dưỡng respond mỗi quạt chai to mỗi quạt tháng còn ấy mấy con mình chlan còn anh thơ bên nâng bán nó cứ than là mơ nó cứ bắt ai con dưỡng thay tại dưỡng pra biện chân tràn đón cứ close mình nó cứ quạt lên bằng hai sạc ra nó lên tranh lên bàn này mới thấy tha sạc ra nó cọc chơi từ hay vô tranh lên bàn mòn
chẳng á bọn cha bác tôi từ với tụi bay quạt thơ lùm hạt nâng ọt bán bàn tay nó pe để quạt từ tua ban ca vô chật vô ở rầm chẳng mình không mấy quạt thời ca cái đây sẽ lánh thời ca này vô chật vô pi ở rầm bọc quạt môn sấn ô mạ đăng mạ vô thao ô cái này ní con nơi tơ cái này ná con miền ấy mạ chua vậy mạ từ xa con ní ca cho nón mạ dụ pan nâng mạ toàn trẻ đôi con ní lỡ con riêng trao con ấy trao mạ bật chiều appreciate con mình tên cao từ xa con mình tên chẳng á ná chẳng không mấy còn vô lỡ con của bạn lành ná mà phải mạng chẳng á ná còn là chân prao bị vitamin luôn luôn vô chật con đó cái đây sẽ lánh hay nó phải để quạt phơ ban class tụ bây chìm bạn đôi ca rồng pưng tục bao dương mà rối tay dương từ sao tới thôi quạt rị rỉ sẽ bài chất quạt nâng phải tranh mà thèm tiền nâng bên đây thay dương của pung tại đó sao con giờ ngày ăn lọt cái chà chẳng oi tay sẽ ca mập hiệp bẹ con tới nâng cái hảo thả ca ọc rung chừng châm côn bài vitamin ca chơi to bài vitamin bị bệnh vitamin sót tay chia sọt trả sọt tay chỉ năm rồi có sọt tay chia cái lứa đại dương chui ở cồn dương quạt chát hơi quạt pra ở rồng bong từng ở cái này ở Khmer mình miên Khmer na để cạt máu thử ca cái đài Khmer na cái đôi Khmer na quạt thử ca cái đây sẽ lạnh chẳng á quạt thử ca cái đây sẽ lạnh quạt thử ca do chất tục đạn ở rắm sập tập hiếp pi nè để nơi chung quanh Khmer na cái đôi Khmer na đại cứ quạt thử ca chân Khmer pe khla quạt prai pruol tới chỉ khôi tới chỉ rừng ru tới chỉ phơ ẩm pơ đai mình quạt bay chỉ tràn thôn tới á phiền tràn tam ca sạch xa tràn chiếu cứ mình đang mau bị cột khoan nằng con ởตัวban cái đây sẽ lạnh con ởตัวban phiệp cọ đau con ởตัวban rắmสวัสดิភាពចឹងធ្វើឲ្យគាត់ព្យាយាមរកវិធីព្រោះវិធីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងទៅតាមការគិតរបស់គាត់ពេលខ្លះយើងមើលថាជាវិធីអត់ល្អអត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ចេះព្យាយាមជាមរកវិធីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងចឹងលើកទឹកចិត្តបងទាំងអស់គ្នាបន្តការសិក្សារៀនសូត្រហើយរៀនសូត្រពីកូនរបស់យើងនឹងឯងរៀនផ្លាស់ប្ដូរកាលណាយើងឪពុកម្ដាយយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងយល់ពីធម្មជាតិរបស់គាត់យើងដឹងពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានយើងយកបេះដូងកូនយើងបានហើយយើងប្រកាសជាអាចផ្លាស់ប្រែគាត់បានតែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងមុនអញ្ចឹងណាបងចាហើយ concept រួមនៅក្នុងសភៅកុមារដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈខួរក្បាលខាងស្ដាំហ្នឹងគឺដូចគ្នាបងដើម្បីឲ្យយើងអាចបើកខួរក្បាលខាងស្ដាំបានទាញយកសក្តានុពលយកមកប្រើបានហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រើក្តីស្រឡាញ់ការអោបការថោបការប្រើពាក្យវិជ្ជមានការលើកទឹកចិត្តនិងព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលកូនយើងមានចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ឲ្យតែបងបានមានន័យថាបង្ហាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងណាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿជាក់ថាបងអាចធ្វើបានអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏ដូចអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍មុននឹងអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងទាំងអស់គ្នាអាចជ្រាបកន្លែងនឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថាអត់លឿនទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមពួកឯមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាហើយដំណាក់កាលតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃចាគឺពិតជាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងអត់អីទេបងទាំងអស់គ្នាគឺជាដំណាក់កាលដែលមានគុណតម្លៃខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូតកតងទៅនឹងប្រធានបទការអប់រំខួរក្បាលខាងស្ដាំរបស់យើងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណអ្នកគ្រូបានចែករំលែកបងបានជ្រាបពីអត្ថន័យពីគុណតម្លៃពីសារៈសំខាន់និងចុងក្រោយគឺវិធីសាស្ត្រនិងគន្លឹះនៅក្នុងការជួយកូនយើងជាសារចុងក្រោយមានអ្វីបន្ថែមទៀតអ្នកគ្រូជូនទៅដល់បងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយកូនយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានទាំងសមត្ថភាពខួរក្បាលទាំងសងខាងចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនលីនចាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងទាំងអស់គ្នាគឺជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរចាអញ្ចឹងកូនរបស់យើងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដរាបណាដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមុនចាអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកក្លាហានអាចខ្ញុំនិយាយថាជាអ្នកក្លាហានចាយើងដើរមុនមកជំហានមុនដើម្បីជួយឲ្យត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងគាត់មានជីវិតប្រកបដោយគុណភាព
ចាខ្ញុំជឿថាបងអាចធ្វើបាន ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនៅមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងប្រធានបទការអប់រំគួរបាក់ខាងស្ដាំដោយសារអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍មុននឹងដែរអានុភាពដ៏អស្ចារ្យនៃសមត្ថភាពខួរក្បាលគឺនៅមានច្រើនទៀត នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងបានជីកកាយចេញមកជាច្រើនផ្នែកដែរហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាមានគុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់បងមាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលដែលនៅជុំវិញកុមារចាដោយសារតែពិតជាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនដល់គុណភាពនៃការអប់រំកុមារចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមអប់រំកូន Sichida Parenting Talk អរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នា